Shalom, shalom. Bon Dieu nous. Raison qui fait agent migration a maltraité haïtien dans la République dominicaine. Attendez. Mes raisons, m'a rentré là, m'a causé. Premièrement, agent migration n'a pas touché corps, il n'a pas payé un pile corps. Songez, chaque grain haïtien prend, il a 500 gouttes en plus de corps qu'il a touché. Deuxièmement, chaque haïtien prend, gain qui va 4000 pesos pour la laguer, gain qui va 2000 pesos pour la laguer, gain qui va 3000 pesos pour la laguer, et gain qui va n'importe 5000 pesos. Imaginez si monsieur a touché 15 000 pesos chaque mois, dans un temps, il fait plus que 30 000 pesos, même c'est vous-même. Vous va rentrer dans le business. Il y a un monde qui travaille pour 1000 pesos chaque jour. Et puis, dans 30 minutes, il fait 10 000 pesos. Bel business, sous la position par là, est-ce qu'on va faire comme ça? Il faut que nous pensions. Il y a un passeport combien de l'Ikakuto, il y a $100, $210, $250 américains. Chaque immigration prend combien de vous avez 4 000 pesos, 5 000 pesos, 3 000 pesos. Et si vous vivez en Haïti, combien de corps pour retourner sur question de 15 000 pesos? Bel business. Imaginez, vous connaissez l'immigration a fini, vous connaissez il y a 6 pannes. Vous connaissez 6 pannes saccagé haïtien pendant ce temps, c'est avec nous, vous fait l'argent. Bon, je dis non, chaque grain haïtien, il y a un agent migration, ouais, il y a l'or, il y a diamant, parce qu'il y a l'argent. Et en bonne réalité, depuis aucun BO, c'est l'argent qu'il fait avant. Tandis, si vous déportez, vous même encore dit 12 000 pesos, 13 000 pesos pour retourner ensemble avec l'argent. Si vous n'avez pas déporté, vous voyez en Haïti, vous avez 4 000 pesos, ou 3 000 pesos, vous avez sur place. Il y a un pile haïtien qui finit par 2 000 pesos là, vous avez 3 000 pesos là, et puis pendant que vous avez on l'autre migration pour encore, comme ça veut dire net. Business. Ça veut dire parfois, et migration ou bien peuple dominicain, nation dominicaine, qui ont bagay là yo remet l'argent en pile. Et m'a dit ça. Même si vous n'avez pas en pile migration chaud, bagay c'est dans le moment migration chaud, yo fait pile l'argent. Parce que c'est dans le moment ça yo boit c'est plus. Imaginez. Il y a un business dans la République dominicaine qui va comme ça. Comme migration a fait un moment ensemble avec Haïtiens. Ramasser Haïtiens, c'est ramasser l'argent. Je ne vois pas si algo sobre ese asunto. En realidad, yo soy haitiano, yo vivo aquí en la República Dominicana. Y yo estoy viendo que el asunto de migración con los haitianos es un negocio. En realidad, los haitianos tienen culpa en una parte. ¿Por qué? Porque imagínate, yo creo que esa gente no cobraron mucho cuarto. Ellos no cobran mucho cuarto. Ellos por lo menos si ganan 15 000 pesos mensual, en el mes con los haitianos ganan más de 60 000, de 70 000, de 40 000 pesos. Yo me explico. Imagínate cuando agarran a un haitiano, lo agarran y dice, por favor suéltame, yo tengo 4 000 pesos ahí, pan. Se lo cogen, esos 4 000 pesos lo suelta el haitiano. Pasa 5 días, pasa 10 días, agarran a ese mismo haitiano, le dan 2 000 pesos más o lo lleva para Haití. Ellos mismos hablan con ese haitiano, le dicen, ¿usted quiere volver para la capital? Sí, busca 12 000 pesos, 13 000 pesos, 14 000 pesos, te traigo de vuelta. Es un negocio, no hay un negocio que está dejando más cuarto ahora que esa gente de migración con los haitianos. Y déjame explicarle algo. Muchas veces la culpa tenemos nosotros mismos los haitianos. ¿Por qué? Porque si te agarran, tú das 4 000 pesos. Eso en un par de segundos, agarran a otro, da 2 000 pesos. Agarran a otro, da 3 000, agarran a otro, da 5 000 pesos para que lo suelten. Yo en realidad yo sé que en Haití hay un problema. El peor problema que hay es la inseguridad, que no hay seguridad, que hay muchos ladrones, que hay bandas, que se está matando gente, que hay un desastre, sí. Y hay muchos de nosotros, de los haitianos que están aquí en la República Dominicana, no porque queremos venir para acá, pero estamos buscando salvar la vida. El negocio que tienen la gente de migración con los haitianos, eso en realidad está muy mal. ¿Por qué?
Porque si querían, el gobierno de la República Dominicana, si querían terminar con eso de migración, ¿tú sabes lo que iba a hacer? Cuando agarran a un haitiano ilegal, lo que iba a hacer es deportarlo y busca la forma de cerrar la frontera para que no vuelva aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú agarras a un haitiano, tú lo deportas y cuando llega allá en la frontera tú le dices, dame 14,000 pesos para traerte de vuelta, ¿qué es lo que están diciendo? Que es un negocio y eso nunca se va a acabar. Y lamentablemente cuando nosotros estamos viendo en los camiones que están maltratando a los haitianos, en los camiones agarran a mujeres embarazadas, a niños y agarran a un carro que tiene 27 o 30 haitianos adentro, agarran en guagua que tienen más de 50 haitianos que vienen para acá, es un negocio. Imagínate un carro que tiene 27, 12, 16, 30 haitianos a 14,000 pesos. Suma esto para que tú veas cuánto dinero se está entrando de esa gente. Es un negocio feo que hay. Entonces yo te voy a decir algo que es, número uno, el gobierno haitiano tiene la culpa. Nosotros mismos haitianos que está aquí en la República Dominicana tenemos la culpa. La gente de migración también tiene la culpa. Tenemos la culpa a todos, no solamente esa gente de migración, no solamente ellos, nosotros también los haitianos estamos cooperando en eso que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos dando demasiado dinero. Mi gente, vamos a tratar de hacerlo bien. Saca tu pasaporte, ponga su visa, chequea mensual, es mejor para ti. Porque usted está gastando más dinero mensual dando a esos tigres, a esos migración, a esos policías corruptos que saca sus papeles. En realidad hay muchos que no saben leer. Por ejemplo, hay muchos videos que yo estoy viendo que muchos policías aquí en la República Dominicana no saben leer. Cuando agarran el pasaporte y no saben lo que dice, el negocio, el objetivo de ellos es, bueno, tú sabes, dame 2,000 pesos ahí, dame 3,000, tú sabes, tú estás ilegal, vámonos, no chequea, no suelte eso, cuarto. Es dinero que se está buscando con nosotros. Entonces, muchas veces tenemos la culpa. Todo lo que está pasando aquí, hay culpa, porque cuando migración agarra a un haitiano le dan 500 pesos y nosotros también le estamos dando 4,000, 5,000, 3,000. Imagínate 4,000 pesos cada un haitiano que agarren ilegal para soltarlo. Y si agarran a 60, a 70, a 100 haitianos a 4,000 pesos, imagínate cuánto va a ser. Eso es dinero. ¿Y quién va a acabar con esto? ¿Y quién va a decir que migración, que van a parar migración? Nadie, porque esos tigres están ganando mucho. Ese dinero que ganan con nosotros los haitianos nunca van a ganar ese dinero trabajando aquí en otra cosa. ¿Me entiendes? Es un negocio. Yo como haitiano que vivo aquí en la República Dominicana, eso me duele mucho. Y yo dije que voy a hacer ese video especialmente para hablar sobre esto. Porque la realidad, muchas veces nosotros los haitianos estamos hablando que maltrato, pero hay una cosa también que dándole dinero a esos tigres siempre van a hacer lo mismo. En pile fois c'est nous-mêmes qui cause yo maltraiter nous en pile dans la République Dominicaine. Parce que chaque fois qu'on nous paye 4,000 pesos, 3,000 pesos, 8,000 pesos sur business lié, il y a une nation qui tellement aime l'argent, si yo jeune pour même vendre quoi pour tout le monde pour l'argent à faire. Nous-mêmes, nous payons l'argent. Chaque fois, nous prenons 3,000 pesos, 4,000 pesos. Bien ici, nous prenons un mois, n'importe 10 fois, nous payons 4,000 pesos. Au moment là, nous payons 14,000 pesos pour retourner, 2,000 pesos pour la guerre. Oh, puis nous fait papier. Malgré malgré nous, malgré nous avec papier, nous fait papier. Nous continuons à 4,000 pesos, nous continuons à 3,000 pesos, nous continuons à 14,000 pesos. Pour mener nous ici, le business n'a pas jamais fini, au contraire, malgré nous plus. Parce que nous pas touché comme ça à faire avec nous. Les n'a pas pile l'argent, ça imagine qui comme un haïtien fait la République Dominicaine comme ça pour la bailler 4,000 pesos chaque immigration. Pour sortir sous frontière, pour vivre capitale, pour bailler 14,000 pesos illégal. Combien de il fait comme ça? Journée de travail, il peut sortir 1,500 pesos, pendant ce temps-là, il prend la journée, il baille 4,000 pesos. Il y a un pile haïtien dans la République Dominicaine qui pas avoir un good by famille. Tout comme il fait,
pour migration. Payer caille, migration, même manger ou pas manger. Imaginez le visa haïtien pour là, c'est 4 000 pesos, 3 000 pesos, de pour longer le bail, dire que c'est légal. Son business qui est, mes amis. C'est nous-mêmes qui pouvons ouvrir les yeux nous pour dire, plutôt me faire papier. Si je suis passeport, je suis prêt pour n'importe pays. Plutôt faire passeport. Nous sommes haïtiens qui vivent dans le pays dominicain, grâce à Dieu légal, ça fait mal, les moyens à maltraiter nous comme ça. Ça fait mal, les moyens à courir derrière nous comme ça. C'est parce que vous connaissez, depuis qu'ils sont haïtiens, ils ont 3 000, 4 000 pesos, 5 000 pesos, 14 000 pesos. On va pour nous faire papier, on prie le bon Dieu, pour bon Dieu ouvrir l'autre porte et puis pour nous sortir ici. Moi, maintenant, ou même qui t'a regardé la vidéo, ça a partagé et sous jeune en réalité, sous jeune en vérité, qui dit la vidéo, ça, partagez. Mais on se bagaille, il n'y a pas de jamais suspendre. Pour il est, tout autant on a payé 14, 4, 3, 2000 pesos à chaque grain argent en migration. Bon, je vais nous. Shalom, shalom.